ubwo nimba babyimeje bakavuga ko bagiye gufata pozisiyo zose zo muri Walungu baturutse Shabunda, tuvuge ko baraza kubikora. Wazalendo na FARDC bakaniye bakemera yuko nyuma yo gutunganya Shabunda yose, nyuma y'ikibazo byo muri Shabunda birangije, ahari pozisiyo hose ya 23 bakaba bari kuvuga yuko bamaze kwirukana mwe 23, kandi noneho inzira baherekeje muri Walungu yose igomba kuba tombe moko ya Wazalendo na FARDC mu gihe bidashize kera, kandi nga Wazalendo bazanye ibikoresho byinshi bya gisirikare byo gutuma ibyo ngibyo bigenda neza kandi bigirwaho. Ariko se bino bikoresho ne bya FARDC ni bitirano, izi mbaraga ni izabo cyangwa? Ariko se uzizakora kuri 23 igeze kwa kocorika birukakana. Ndaje nkubwira uko bigenze muri territoire ya Shabunda. Uva Shabunda winjira muri Walungu nyuma y'mirwano mwumvishe muri Nzibira. Wazalendo hari byo batangaje, ariko mwiriwe titariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 nimuzibagirwe. Hanyuma usibye ibyo ngibyo turaza kurebera hamwe biri kuvugwa, nanone tugaruka kuri iki ngiki. Hari ubwicanyi bwashinjwe M23 muri Rucuro. Hanyuma ubwo bwicanyi bwagaragajwe na FARDC yashyize hanze itangazo ribwamagana ku munsi wa tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu twabukugejejeho, ndetse bwongera gusurwamo tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu masaha y'igitondo. FARDC ikomeza guhamya neza yuko iri kwamagana bikomeye cyane M23 kubwo bwicanyi yakoreye muri Kivu y'Amajyaruguru ho muri Rucuro. Ubu none mu buryo butunguranye cyane M23 isubije yivuye inyuma kuri iyo raporo cyangwa se iryo tangazo rya FARDC, bagaragaza neza ko ubwo bwicanyi ari ikinyoma ngari gihimbano. Gusa itangazo ryanditswe na M23 n'uryumva nawe uratangara. Habaye iki? Turabimenya. Sibyo byonyine, ahubwo ibingibi byo inkuru nziza kwa tuye Kinigi n'ibindi bice bituranye nawo, aho guverineri Musanga ya Rasto yasuye maze abangiririjwe n'ibitero bya gisirikare zabaye muri Kinigi, ubwo ibisasu byinshi byatukaga kuri Wazalendo na FARDC bikagwa muri position zitandukanye abaturage batuye, bigatera isenyuka ry'inyubako nyinshi. Batanze amabati yo kongera kuvugurura izo nyubako. Ni igikorwa cyakozwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ari kumwe na guverineri Willy Ngelambe Manzi, maze babaturage amabati yo kongera kuvugurura inyubako zabo nk'igikorwa cyiza cyane cy'ubuntu ndetse no gushyigikira abaturage bagizwe ingaruka n'intambara. Batihamagariye kugira bongere bajye kubaka izi nyubako zabo. Ndabigarukaho. Sibyo byonyine biri kuvugwa. Uyu uramuzi, yitwa Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri Burundu za Kongo, akaba n'umuvugizi wa guverinoma. Yagaragaje neza yuko abarimo ba Martin Fayulu bari bagerageje gukora icyitwa Vera Maude muri Kinshasa, ngo barimo kwamagana ihinduka ry'itegeko nshinga rya Burundu za Kongo, ngo nibashaka basizamirwe mu isaho rya jambo ryabo ryitwa ngo Olingate mujyange cyangwa se muzemere la constitution au la changer. Itegeko nshinga rigomba guhinduka uko bizagenda kose, be kwirirwa ngo bagira icyo bakora, be kwirirwa bagira icyo bavuga, byange bikundi itegeko nshinga rya Burundu za Kongo rizahinduka. Tshisekedi Tshilombo agomba kuyobora indi manda. Patrick Muyaya hari icyo yavuze ati ntimba murabaga umugaragaza ibihamya ijya kurana kuvuga kuza Ebola. Turabigarukaho. Uyu muntu mu ruhande rw'ibumoso yitwa Olivier Ndungire, ni n'uruhande rw'iburyo yarari mu muhango cyangwa se mu birori byo kwizihiza imyaka 50 Amerika imaze ibonye ibwigenge, aho yari kumwe nanone n'abayobozi bahagarariye Amerika mu Rwanda. Hanyuma hari igikorwa gikomeye cyane cyabaye aho yafashe ijambo anavuga ku bufatanye bw'Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, anagaruka ku bijyanye n'ikibazo cyo muri kano karere, anagaragaza uburyo kizakemukamo n'uzabigiramo uruhare. Turagaruka kuri amagambo ya Olivier Nduhungirehe. Kongo ubu yinjiye mu gukorana na Swede, ibijyanye n'amahoro nabyo byashyizwe mu mikoranire yabo. Swede nkubutse yuko ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane bikunze kuvugwaho byinshi kugira imbaraga cyane cyane mu bihugu zo muri OTAN, aho kino gihugu kidakunze kumvikana cyane mu bikorwa z'intambara, ariko ni kinyamwuga cyane. Ingabo zabo nazo ni zimwe mu ngabo zigezweho ku isi. Turabigarukaho. Ese ajya gufatanya mu bya gisirikare ni mu bya Amerika na Kongo, nanone bagiranye ibiganiro bigaruka cyane cyane ku bufatanye bw'ibihugu zombi, harimo no gushyishya mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ibiganiro bizabaye hagati ya Amerika na Kongo bibaye nyuma y'amagambo ya Marco Rubio yavuze yuko mu kwezi gutaha kwa karindwi ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye ku butaka bwa Kongo, nta n'umwe usigayemo nubwo yaba yambaye umwambaro wa M23 ngo bazamuvanamo by'ako kanya. Ivyo bitimana kuvugwa ni inama yabereye i Kinshasa yahuje uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wanyemera byose nkaza nkikubwira uko byagenze kankiko, kandi ukamenya neza ibiri kujya mbere, ukanamenya ese ihatsi iki, hanyuma tukamenya ibiri kuvugwa mu karere kacu. Genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese.
maze unyemerere duhere indani ku mirongo y'imbere ku rugamba ku biri kuvugwa zose nta na kimwe dusize inyuma. Duhere kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba haravugwa iki? Ku mirongo y'imbere ku rugamba agace ka Shabunda cyangwa se teritwari ya Shabunda iri hepfo ya teritwari ya Walungu mu nzira ya ruguru gato ya Mwenga, ni inzira ikugeza ndani muri Shabunda town. Mujyi wa Shabunda ufite n'ikibuga cy'indege gikunze kugoza kajugujugu nini, indege nini cyane za cargo zo mu bwoko nyine buciritse zishobora kuhagwa kuri iki kibuga cy'indege cya Shabunda. Amakuru akemeza ko hagiye hazanwa ibikoresho biturutse Kindu n'abasirikari ba Force de Tigre baturutse Kindu. Ni nyuma yuko hari amakuru yaravuzwe mu minsi ishize mu kwezi kwa kabiri yuko abasirikare ba M23 bamanutse banyuze Nzibira berekeza mu cyerekezo kigana Shabunda bageze muri Yeseza na Nyabantu, bakomeza inzira bashaka kwerekeza ndani muri Shabunda centre ngo bahigarurire. Kuva icyo gihe FARDC Wazalendo bakomeje kurwana umuhenerezo ngo aribe ko ako gace bakakoramo icyo twakita amavugurura cyangwa se bakoresha imbaraga zose bafite kujya bagarike igitero cya nyacyo cya M23 cyegereje Shabunda. Nibyo baragerageje muri iyi minsi rero, amaze iminsi avugwa igitero ahubwo kiri gusunika cyerekeza muri Nzibira gikozwe na Wazalendo bafatanije na FARDC. Iki gitero cyanamaganwe bikomeye cyane na M23 ko kiri kwica inzira karengane z'abasivile. Iki gitero byongeye kugarukaho cyane nyuma yuko Abazalendo bongeye gushimangira cyane ko barangije gutunganya ibice byose byo muri Shabunda. Ubutitwari ya Shabunda Abazalendo baravuga ko nta mu M23 kirangwamo, bamaze kubirukana ubasubiye muri titwari ya Walungu, nabo bagiye kubakurikiranamo mpaka bakabavanamo agace kose bakagatekaninisha uburyo noneho ngo ibice byose mu M23 bagomba kuzigarurira. Bati akare ka Shabunda kisubijwe 100% na FARDC ndetse na VDP Wazalendo. Bakomeza bagira bati inkambi iri mu gace ka Walungu, abasigaye b'inyeshyamba za M23 bagomba guhigwa kugira ngo abaturage b'abasivili barengerwe kandi bagarure ubutegetsi bwa leta muri ivyo bice. Ngo FARDC na Wazalendo begereye agace ka Nzibira ariho bashyize i position yabo ni muri Walungu, kandi ngo icyo bifuza ni uko rishoka byose bakigarura ibice byose byo muri Walungu, aho M23 ikiri ngo agomba kuyivanamo bakangira bakagarukana ubushobozi bwa leta cyangwa se ubutegetsi bwa leta muri ibyo bice akaribwo buhakorera. Muri make kwirukana M23 muri izo nzira kujya FARDC izagenzure Tshisekedi Chilombo n'ubutegetsi bwe baze bahagenzure cyane cyangwa se bahategeke barangize M23 mu buryo bwa nyabwo. Kandi byongeye kandi bakore ishoka byose bagenzure ibice byose cyangwa se localité zose, bashyiremo umutekano wabo. Gusa ariko hari amakuru yaramaze iminsi anavugwa yuko hari inzira bakoreyemo operation, inzira zigana muri Mwenga igihe baganaga muri Nzibira, bikavuga ko no bashaka kuzamuka bavuye Mwenga Kasika bagahura na Tubimbi, abatubimbi bagahura na bagenzi babanyuze muri Nzibira bakazahura mu zerekezo bitandukanye byo muri Walungu, ari nako barangiza position cyangwa se barangiza inguni zose zirimo M23 bakizezwa umutekano mu buryo bwuzuye. Iki kikaba ari kigaragaza neza cyane ko Wazalendo ngo bihamya ko bagomba gukora ibishoboka byose. Gusa na M23 ntiwavuga ko yicaye ubusa ngo yivuge ko yicaye imbokoboko nta kintu gutegura gukora, kuko minsi ishize bagaragaje video bari muri Nzibira centre babwira abaturage ko bagomba kwitonda, bagomba kwirinda gukuka imitima, kuko ngo M23 iri kumwe nabo kandi zabarindira umutekano. Nubwo Wazalendo isa naho ibegereye ndetse gakomeza gukwirakwiza amakuru ivuga yuko bagiye kwigarurira ibyo bice byose, icyo gihe M23 yabwiye abasivile yuko nta kibazo gihari, bagiye kurindirwa umutekano mu buryo bwuzuye kandi amahoro azakomeza kuba muri ako karere acunzwe na M23. Hari imodoka eshatu zagurutse Shabunda tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu ku isaha y'isa 3:30 ziza zigana mu cyerekezo bari kurwanamo, ariko izo modoka bivuga ko zipakiye ibikoresho byinshi n'ibyo kurya. Amakuru akemeza yuko ugereranije inzira zigomba kunyuramo ni inzira ndende kandi zitameze neza, ariko bikongera kwibaza ibikoresho bizarwe ni ibikoresho bishya cyane. Nimba mwakomeje kwitegereza FARDC uyu munsi uhereye ku mbunda umusikara twara ngo gitwara iza mbunda za AK47 zazikwe nka Kalashnikov, izo zigemo Wazalendo hafi ya bonyine. Naho muri FARDC
harimo imbunda nshyashya z'ubwoko bushya za PKM nshyashya, zimwe bivuga ko zifite za badge zakorewe mu Bubiligi, iziditse badge zakorewe mu gihugu cy'Ubudage. Izi mbunda n'ubundi zo zapakirwe muri imwe muri zo modoka mu gihe indi yari ipakiye ibyo kurya. Amakuru akemeza ko zizaniwe wa FARDC na Wazalendo. Gusa ikibazwa ni kimwe gusa, Tshisekedi Tshilombo yikanze iki kurya azana ikoresho bicya bingana gutya ku mirongo y'imbere ku rugamba, abizaniye Abazalendo mu minsi yashize bajya mukoza isoni ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yarangije kwizera yuko ashobora gutsinda urugamba, ashobora gukora intambara idasanzwe maze bagakora icyo twakita integuro y'urugamba neza kuryo batsinda 23. Simbizi. Gusa biragaragara neza cyane ko ari uburyo Tshisekedi Tshilombo yiringiye FARDC ndetse na Wazalendo kuryo basuka ibikoresho byiza cyane bya gisirikare. Ubwicanyi bwashinzwe 23 buvuzwe na FARDC igisirikare cya Kongo muri Etat Major, bavuga ko bwakoreye muri Rucuru bwahitana abantu 10. M23 irabwigaritse irabuhakanye. Itangazo Lance Kanyuka yishyize kuri X yagize ati: "Ishyaka ry'abasekali ba Congo River Alliance cyangwa se Alliance Favre Congo M23 ryanze byimaze itangazo rya FARDC ryo ku ya 3 Kamena 2026 rigerageza gushyira ubwicanyi cyangwa se gushinja ubwicanyi ku baturage bivuga ko byakozwe na M23 bikorewe abaturage mu gace ka Kiseguru mu gace ka Rucuru." Ati ibyo tukuzamagana, ati ibirego ni ibinyoma nta shingiro bifite kandi bishingiye kuri politike, ni bimwe mu bigize gahunda yo gutanga amakuru y'ibinyoma yateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe kuyoboza ibitekerezo by'abaturage n'amahanga ku bikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi bizakozwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye cyangwa zakozwe uyu muryango wishyize hamwe coalition ya Kinshasa ikabikora MONUSCO nayireberera. Ati ibyo ngibyo byo kumeza kuyobya bari manipulation. Iti biratangaje kubona Kinshasa igerageza kwigaragaza nk'unganira abasivile mu gihe abantu bose babireba. Ibikorwa za gisirikare byagiye bigaragariza abaturage ibisasu, gukoresha indege ya pilote n'ibitero bitavangura byateje ihomba ry'ubuzima bw'abantu ndetse no kwimura abaturage benshi bakava mu byabo. Kuri M23 iti ubwabyo bikojeje isoni kubona FARDC ariyo yigaragaza nk'ije kurengera abasivile. Kandi koko muri ryo tangazo rya FARDC bari bagaragaje ko bagiye kurengera ubuzima bwa muntu, ubuzima bwa civile muri byo byerekezo ku buryo byange bikunde bagomba gukora ibishoboka byose, hanyuma bakarinda abasivile, bakanirukana M23, bagakomeza ngo kugara n'ubusugire bwa leta ya Kongo, bakazana n'ubugenzuzi bwuzuye ku butaka bwose bwa Kongo nkuko babivuga. M23 komeza igira iti: "Iki kirego gishya ni kimwe mu bigize ingamba zizwi zirimo guhimba inkuru z'ibinyoma kugira ngo hihishe ko politiki y'umutekano ubutegetsi bwa Kinshasa yananiwe guhisha inshingano zayo cyangwa se bananiwe gukora inshingano nyazo, hanyuma bashaka guhisha ihungabana ry'umutekano biterwa n'ingabo za Repubulika ya Kongo. Muri make no kwambara umwambaro utari wabo." M23 yongeye kwemeza ko yiyemeje kurengera abaturage b'abasivile, kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu no gushaka igisubizo kirambye ku mpamvu nyamukuru z'ikibazo cya Kongo. Ari M23 gihagaze ivuga ko yikomeje gahunda zayo zo gushimangira uburyo bwo gukomeza gufasha ndetse no kurengera abasivile mu nguni zose ndetse no kubaha amahoro mu buryo bwuzuye. Ari nabyo igaragaza M23 igaragaza yuko ari ikintu cy'ingenzi cyane izakomeza gushishikariza cyangwa se izakomeza gushyira mu bikorwa kurengera abasivile no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Iyo nkuru irajyanirana n'iyi ngiyi. M23 muri Kinigi yigaragaje nk'igomba kuzanira abaturage ubuzima bwiza, aho yatanze amabati isakaro kubahuye n'ibisasu biremereye muri Kinigi byatewe na Kongo, Wazalendo na FARDC nk'uko M23 bivuga. None ubu bashaka kujya bongera babafashe kwiyubaka. Ni munama nini yabereye Kinigi ku ya 3 Kamena 2026 Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga ya Rasto yatanze amabati amagana n'ibye ku aya imiryango yasenyewe mu gihe cy'ibisasu bya drone byatewe na FARDC ya guverinoma Kinshasa. Hanyuma abaturage bakozwe ku mutima cyane bishimiye iki gikorwa cyo gushyigikirwa kandi bashimira ubuyobozi bwa F23 kubw'ubufasha bagiriwe babohotewe n'izi ndege za drone zaze kubasenyera.
igikorwa cyo kugarura icyizere ku miryango myinshi kirimo kongera kwiyubaka ndetse no kubaka amazu yabo naho batuye kugira ngo bongere bagire ubuzima bwiza cyagaragaye nk'igikorwa cyiza cyuje urukundo abaturage bari banyotewe nacyo kandi babonye yuko ubutegetsi bwa M23 bubegereye cyane cyangwa se M23 ibegereye ku rwego rukomeye kugira ngo ibashyigikire. So Guverineri Manzi Wiringa Lambe wa M23 yahamije ko bari gukora guha abakongomani umusada no kubereka yuko M23 bitayeho kurusha FARDC ya Leta ya Kongo. Yagize ati minsi ibiri ishize nagize ingorane zo kwandika ibyo ntiyone muri Kinigi, nagize ingorane zo kubona amagambo akomeye ahagije yo gusobanura imibabaro isenyuka n'ubugome byakorewe inzirakarengane. Ibyo nabonye byatumye nibaza ikibazo, ese Felix Tshisekedi ari gukora nk'umukuru w'igihugu cyangwa nk'umuntu witeguye gutanga imiryango yose kugira ngo agumane ubutegetsi? Ati ku ya gatatu Kamena Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto n'intumwa ze basuye Kinigi kimwe na Kasenyi, Cyugi, Runigi, Rushyi, Katoyi n'andi hantu hashengwe n'ibitero zagabwe na FARDC n'abategetsi bayo bakoresheje imashini zose z'ubwicanyi kugira ngo bakomeretse imiryango. Ibitaro, amashuri, insengero byatewe ibisasu n'indegitse rya pilote n'ibisasu biremereye. Abasivili bararashwe, abandi batemwe n'imihoro, amazu yaratwitswe, abaturage bose basigaye bafite ihungabana. Ati hari ikintu kimwe kigomba kumvikana neza n'umuryango mpuzamahanga. Iyi ni imiryango y'abahutu benshi, nyamara benshi makoreshejwe mu kuyigabaho ibitero n'imitwe y'abazalendo n'imitwe ya FDLR wiganjemo abahutu bakorana na FARDC n'ingabo z'u Burundi. Ati uku kuri gusenya inkuru yoroheje y'ubwoko ikunze gukoreshwa mu gusobanura amakimbirane ibyabaye muri Kinigi bigaragaza ko ikibazo atari amoko. Ikibazo ni gahunda y'ubuyobozi yubakiye ku macakubiri, uburiganya ndetse n'urugomo. Iyo abantu batereranywe n'abayobozi babo, iyo ubukene n'umutekano bihindutse burundu, imyumvire yo kubaho iri farafata cyangwa se igera ku rundi rwego. Imiryango irahindagurika cyangwa se imiryango ihura n'ibibazo, abaturanyi bahinduka abanzi, abavandimwe bashyirwaho uburyo bwo kwicwa bakica abavandimwe babo. Ati ingengabitekerezo y'urwango ntihagarara ku bwoko bumwe, irarimbanya buri wese mu nzira yawo. Abaturage ba Kinigi babajwe n'abagabo basangiye ubwoko, ururimi, imidugudu yabo ndetse n'imiryango yabo. Nyirarume barwanijwe n'abuzukuru babo, abaturanyi barwanywa n'abaturanyi bose bakoreshejwe nabi, bitwaje intwaro, baterwa inkunga kandi baterwa inkunga na Tshisekedi wari wicaye mu birometero birenga 2000 uvuye ku rugamba, aho genzwa kandi atera inkunga ari kure y'abawufashijwemo n'imiryango mpuzamahanga. Ati kwangirika kw'ibintu ni byinshi cyane, inkovu zo mu mutwe zihoraho, nyamara nubwo hari ibintu byose abaturage ba Kinigi barahagaze, bararwanye, banze gusiga ingo zabo n'imireho yabo ku basahuzi n'abicanyi. Buri gitondo begeraga abasirikari ba RC babaza uburyo bashobora gufasha mu kurengera imiryango wabo, bahisemo ubutwari kuruta ubwoba. Ati ubushobozi bwabo bwo kwihangana bwakemuwe n'ibikorwa. Nyuma y'uruzinduko ubuyobozi bwacu bwatanze amabati yo gusakara ku miryango yari isenyewe, abatakaje amatungo yabo kubera busabuzi nabo bafashijwe. Guverineri Bahati Musanga Erasto ubwe yagabiye ihene imiryango yahuye n'ibibazo, abafasha gusana amazu yabo ndetse n'uburyo bwo kubaho. Uku niko ubuyobozi bufite inshingano bumeze, uhagararana n'abaturage bikomeye cyane apana kubata. Ati inkuru yabo ikwiye kuvugwa muri Kongo yose ndetse no hanze yayo, kandi ikwiye kuba icyitegererezo kugira ngo Kongo ibeho mu bwisanzure. Kinigi ni gihamya cy'uko abaturage basanzwe b'Abanyekongo badashingiye ku moko, n'abasinzi ba politike izungukira mu macakubiri babikora. Kandi Kinigi ni gihamya cy'uko imiryango ishobora kwanga ubwo buryo bwo gukosorwa no guhagarara hamwe mu kurengera icyubahiro cyabo. Erasto Musanga yarahari. Ati ndasoza n'inkuru y'umukobwa ukiri muto urimo kwivuriza mu bitaro za Kibabi. Yatubwiye ko uko byamugendekeye muri ibyo bitero ubuhamya bwe buteye ubwoba ku buryo urenze ikintu cyose umuntu yakwitega kubona muri filime iteye ubwoba. Avuga yuko ibyakozwe na leta Kinshasa ari igikorwa kibi cyo kwamagana, ariko M23 iri gukora igikorwa cyiza. Gusa amagambo ya Willy Manzi yavuze yuko
ngo ibyagaragaye muri Kinigi bitandukanye n'ibyo benshi bari bazi yuko intambara muri Burasirazuba bwa Kongo ishingiye ku moko. M23 itangira irwana yavugaga yuko iri kurwana na leta ya Kinshasa, bavuga yuko bari kurengera abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo mu Kivu Amajyaruguru bakomeze kugirwa nabi. Uyu munsi bisa nayo ntero yatangiye guhinduka nkuko Wilimanzi ubwe yabivuga, kavuga ko atari cyo kibazo nyamukuru ahubwo ikibazo ari ubutegetsi bwa leta butari bwiza, kandi ubwo hagomba kuba impinduka z'ubwo butegetsi birumvikana kugira ngo abaturage babeho neza kandi bagira ubuzima bwiza. Bagomba gukora ibishoboka byose maze bakabahabwa ubutegetsi bwiza bugendera ku mategeko kandi burengera abasivile bose. Iki nicyo avuga yuko gikenewe, ntabwo yemeza yuko ikibazo gihari ari cyamoko. Dukomeje ku makuru atangazwa n'uyu mugabo witwa Patrick Muyaya, nawe agaragaza ikijyanye n'itegeko nshinga rya Kongo rigomba guhinduka. Muri Kongo inkuru nyamukuru kuvugwa muri Kivu Amajyaruguru, kavuga muri Kasai, kavuga muri Katanga, kavuga muri Uele n'ahandi, n'ibijyanye n'ihinduka ry'itegeko nshinga rya Burundu Kongo ryemerera president yo kuzongera kwiyamamariza indi manda bashaka gukora muri Kongo. Abarimo abanyapolitiki batabwa n'umutegetsi bwa leta barimo Martin Fayulu n'abandi bari bagerageje gukumira iki gikorwa, cyangwa se basabye abatuye Kinshasa gukora ikitwa Vire Morte, kwirinda kujya mu kazi kugira ngo bagaragaze neza yuko badashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi n'uyu mugambi bifuza amahoro. Ariko Vire Morte ishobora kuba ngo yarabaye fail, itarigeze igerwaho. Patrick Muyaya ubwe yavuze yuko ibyo byapanzwe ari ikinyuma cyambaye ubusa, uko abaturage ba Kongo bakunze Tshisekedi cyane ku buryo bifuza yuko Tshisekedi Chilombo yakongera gutegeka ibyitwa Vire Morte. Ati ntabyo, ati insinzi y'ifungwa ry'umujyi muri Kinshasa cyangwa se propagande y'abarwanya ubutegetsi muri Kongo bazaza n'amakuru, bazaza n'ibihamya bya nyabyo n'ibyo bintu byarabaye. Kuri Patrick Muyaya ngo iyo ni propagande gusa byo vuga ngo habaye Vire Morte Kinshasa, ntabyo. Ngo niba zarabaye bazaza n'ibihamya bya nyabyo by'uko umujyi wa Kinshasa hari umunsi tariki 3 tariki 4 hatigeze haba ibikorwa muri uyu mujyi wa Kinshasa. Ibikorwa byagenze neza byose byarabaye. Kubyo rero ibyo bavuga byose ni kinyoma cyambaye ubusa. Nta na hamwe Kinshasa higeze areka gukorerwa imirimo nkuko bitangazwa no ku ruhande rwa opposition. Patrick Muyaya uko niko yabisobanuye. Ibyo mbivuyeho nize ku Rwanda na Amerika baje mu gukorana. Ni ambasaderi Nduhungire Patrick yatangaje ko umubano w'u Rwanda na Amerika watanze umusaruro mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubucuruzi, ishoramari n'umutekano. Anahamya ko Amerika ishobora gufasha kugera ku mahoro arambye mu karere mu gihe yaba umuhuza utabogamye hagati y'u Rwanda na leta ya Kongo. Patrick Muyaya uko avuga wese ko Olivier Nduhungire avuga. Nduhungire yagira ati Amerika kandi nkuko mubizi ikaba ari umuhuza mu misirano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Tukabaha kandi twizera ko Amerika yadufasha kugira ngo tugarure amahoro arambye mu karere, ikadufasha ibu umuhuza impande zombi ku buryo butabogamye, ari byo bizatugeza ku mahoro arambye mu karere. U Rwanda rubona neza ko kino kibazo cyo muri Repubulika ya Kongo u Rwanda rwo rufiteho impamvu yo gutuma gikemuka neza, kuko narwo ruvuga yuko igituma intambara ikomeza mu karere hari muri kibazo cya FDLR banze gukemura. Ubwibyo u Rwanda rukarwifuza yuko Amerika nk'umuhuza nayo umuhuza utabogamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Gusa abenshi mu gusobanura barangije kubona neza ko Amerika ibogamye, kuko akenshi ishinja n'u Rwanda kugenga muri Kongo kandi ngo nta n'umudasuriyo muri Kongo ngakeretse ku mipaka y'u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi. Kuko imyaka ishize u Rwanda ntigwigeze rwemera ko ari n'umusirikare n'umwe wageze muri Kongo ajye gushyigikira M23 keretse ku mipaka n'uwashaka kuza kunganya umutekano ku mupaka. Gusa Amerika ikavuga ko u Rwanda rufite ingabo zirenga 6,000 zagiye gufasha M23, ndetse akaba baravuze yuko bitarenze kwa 7 zose ngomba ko zavuye muri Kongo. Niko Marco Rubio ejo yabwiye inteko ya Leta Zunze za Amerika. Byongeye guhamya neza yuko ikibazo cyo muri Kongo kugira gikemuke, Amerika ibona ko u Rwanda ariko rugomba kubiryozwa cyangwa se rugomba kubibazwa, rugomba gutuma byo ngibyo bibaho rurangiza intambara rwatangije muri Kongo. U Rwanda rutarika ibingi bintu kubogama. Twebwe muratuga tuvana ingabo nazo dufite. Twebwe muratuga ngo tuve muri Kongo tutariyo. Kandi Kongo ishyigiye FDLR ntimugikina muyibaza. Amerika yatuma kino kibazo gikemuka igihe yabitabogamye gusa. Nibyo byagenda neza. Gusa Kongo ikomeje gushaka afatanya ikorwa benshi bayifasha barimo na Sweden. Gize ni Sweden. Kwa kane tariki Kamena 2026 Kinshasa, Vice Minister w'Ububanyi n'Amahanga nyakwa Madame Noella Yeganagato na Kwipone yitabira ibirori
zo kwakira ku mugaragaro byateguwe ku munsi mukuru w'igihugu w'ubwami bwa Swede cyangwa se Swede. Hamwe n'abagize umutwe wa diplomate bemewe muri Congo bagombaga kwakirwa muri Congo. Ayigana gato yari umwe mu bantu bitabiriye nyiri iki gikorwa. Mu ijambo rye Vice Ministre w'ububanyi n'amahanga yashimye ubwiza bw'umubano mwiza n'ubufatanye hagati ya Congo na Swede. Wumve, Swede umufatanya w'ibikorwa w'icyubahiro mu nzego z'imiyoborere, iyoherezwa ry'amategeko, guteza imbere abagore ndetse n'ibikorwa by'ubugira neza. Yongeye gushimangira ko Congo izakomeza kwishingikiriza ku bwumvikane bwa Swede n'ubw'abafatanyabikorwa bayo mu kugarura ububasha bwa leta mu karere kose no kugarura ubusugire bw'ubutaka bwayo. Ibi navyo byo baganiriye hagati ya Swede na Republika Iharanira Congo, ibibazo by'umurasirazuba bwa Congo, ko Congo izakomeza gukorana n'iki gihugu cya Swede kimwe n'abandi bafatanyabikorwa bayo kugira ngo bagarure ububasha bwa leta mu cyo genzurwa na M23. Uko byagenda kose muri Congo ntiyaboneka M23 itari yashyirwa muri Sabyinyo aho yari iri mu mazi ubundi iteganirwa cyangwa se hatekezwe ikigomba gukorerwa, ariko Kinshasa ubutegetsi bwa bugera mu bice byose kuva Uvira kugeza Bunagana. Ibyo biteye bizaba ntago ngo bizakunda. Ayegana gato avuga yuko ariyo gahunda bafite kandi Swede izamufatanyabikorwa wabo. Icya kabiri ngo nuko ugarura ubusugire bwa leta ya Congo. Ubusugire nyine bugarurwa kuko ari wabubwibye cyangwa se wabuvogereye umunyamahanga bavuga u Rwanda. Aha rero ngo Swede numwe mu bantu bari gutera ingabo mu bitugu Congo mu gushimangira cyane ko yinjiriwe cyangwa se yatewe n'umunyamahanga, kandi ubusugire bwabo bugomba kongera kubahirizwa ari bwo ubusugire bw'ubutaka bwabo. Uko nako bimeze ko Leta Zunze za Amerika, aho Amerika na Congo nanone bagiranye ibiganiro. Ni kuwa kane nanone tariki 4 Kamena igihe Ayigana gato aganiraga na Swede, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyakubahwa Madame Therese Wagner Kaikwamba yakiriye mu ruhame bwana Lani Jane Mekari, umuyobozi wa ambasade ya Leta Zunze za Amerika muri Congo, bajyana nawe ibiganiro. Ibiganiro zibanze ku iterambere ry'inzira z'amahoro muri Asezerano bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, cyane cyane ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington n'inzira ya Doha. Impande zombi zanavuze ku myiteguro ijyanye na gahunda ya Republika ya Demokarasi ya Congo kuyobora inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano muri Nyakanga 2026 buretse. Banzu byumve neza ko mu kiganiro cyabaye hagati ya Kaikwamba na Mekari baganiriye ku bintu bijya kuri bitatu, ariko bibiri by'ingenzi nibi: n'amasezerano ya Washington n'inzira ya Doha. Uzi impamvu atavuga ko ibya Doha ari amasezerano? Bwumvikane burimo, nikora gutya ukore gutya, bishobora no kuzamo igitugu. Ibya Doha process yego ashobora no kuzamo igitugu bitabaye. Amasezerano ya Washington byo bisa nkaho ari ubwumvikane, ariko no kuburengaho bikazana igitutu kuri Leta Zunze za Amerika. Rero baganira uburyo ngo ibyo byombi bigomba gushyirwa mu bikorwa. Ibyo Marco Rubio yavugiye imbere y'inteko ya Leta Zunze za Amerika avuga ko ku masezerano ya Washington bategereje ko u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri Congo kugira ngo hahinduke cyangwa se amahoro aboneke, hanyuma ingabo zose z'u Rwanda zamara kuva muri Congo bakita ku kibazo cya 23. Eno byinshi batangiye gutekereza bati 23 nisigara muri Congo ubwashingiye ku byo Amerika yavuze, bizera ko u Rwanda rufite ingabo. Ubwo 23 nisigara nta ufasha bw'u Rwanda ifite, bazayitegeka ibyo igomba gukora, yange bayikubite nk'umutwe witwara gisirikari urwanya ubutegetsi bwa leta. Uburyo nyine icyo gihe intambara ntabwo yabaga ati igihugu cy'u Rwanda na Congo, yaba ariko kurwana n'umwana wasuzuguye se. Ubu nyine nka 23 isuzugura ubutegetsi, cyangwa se bakayibwira bati muremera kubigenza gutya tubaha imyanya, abakoze ibyaha tubahane. Nicyo cyabonetse mu magambo ya Marco Rubio abwira inteko. Nabyo byangiye kuganirwaho na ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Congo na Minisitiri Kaikwamba. Ingingo ya kabiri ni gahunda cyangwa se ibyo kuganira ku bijyanye n'inzira yo kuyobora agashinzwe k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, ko iyo kuzafite nko presence muri iyi minsi kuva mu kwezi kwa 7, nabyo ushaka kuzagira uruhare. Buriya iyi miryango ikomeye iyo umuntu ayifite mu ijambo, imiryango yitwa ngo mpuzamahanga, akenshi yanakugambanira. Uzabimenya neza bya bihugu byitwa ko ifite veto ihoraho. Iyo ibyo bihugu kitagize icyo gikora, ikindi cyabipanze biba zero. Urugero mwayibonye kuri Iran, Leta Zunze za Amerika, Abafaransa, Ababiligi, Abadage bari batoye yuko byange bikunde igihugu cya Iran kigomba gukumirwa kugira ubushobozi kuri Hormuz, bajye guhita bategura ingabo zisanzwe zikajya gufungura Hormuz ingabo zitutse muri UN Security Council.
Uburusiya na China bati barababeshye. Zero. Uko niko rero iyo ufite umuntu ugwagarariye muri ya nteko ufite ijambo rikomeye wabyanga cyangwa se wabyemera. Isi nyine iyoboye muri ubwo buryo. Rero Kongo mu kwezi kwa karindwi igiye kuzaba ifiteyo umwanya. Muri uko kwezi naho bavuze yuko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo. Ibintu bihuriranye cyangwa umupango simbizi. Hanyuma akomeza avuga bati kuri uyu munsi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yafashe umwanya wo gushimira buri minisitiri w'abanyamahanga gushimira guverinoma ya Leta Zunze za Amerika ku nkunga yayo mu kurwanya icyorezo cya Ebola muri Kongo nacyo kitameze neza, aho Amerika yiyemeje ko umufatanyabikorwa w'ingenzi mu gukurikirana abanduye Ebola ndetse no kuzana ibikoresho byo gutuma idakwirakwira ngo yakica abantu benshi muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nisubikira ahangaha hasi amakuru yose ashize oya, ahubwo ukomeze kubana natwe iminsi yose uzajya umenya byinshi. Kewe ndumugwa Kamanzi Rwanda, ukomeze kugira byiza na weekend nziza, amahoro.